di rampa ko penyanyi mereka jingkren ai khublei ke jongi lu ke parti siapa ki paipa jong ka ni ka dong dathan abai ke jongi ibadah lu bersai mai presiden rampa jong ke parti ibadah Israel marbanyan MLA jong ke mulai kita nanti ba prosper pertian Ibrahim Treasurer of the party, Pakistan Party President, the waiting the court of the State Executive Committee of the party, Ibrahim Ball, waiting the Organizing Secretary of the party, Roh, Kidan Kibay the Ramba of the party, Kibayakit Yaba, Yagaban Putulon, Yagakam of the party, Walagalong the party, Gabalan, Hapo Lai Snam, the Jingyanuti, Gajonka. Rai di limba ke jeng tui shitong ke ngaiti jong kini ki rangba met patun sim aga jeng tui shitong ke jong ki milayo ye ga ban khai uso ben rai ka por na ye ga ban ayo yu glei ningko program u ka dawa na ga ban ta jong yu ka pati bangilong kumne kumangilong nadu kenu yalam hadu ki Kini kita kit jawab jangkau juga parti pat ikipat pak nongkersan jongi. Lamu najuong ngenuna pandai nrai batu ke baro kilong ke bala. Kumta nakwe kerensan sirui kerensa kum ubreu romat ya tata berpesoso. Bangalong bumi ku bangalong di nomor jongu. Narasul soro para kamansin peningso mo ayo play ngaru yang balong fisha amdon kanu barmandon kanu kabona baru play pagba bae kum ka party isotho yegane ko bae oh nilami akapor pakaya kabobiang yang kaman ini kan negeri kapan ini kejongi, tapi ini kan negeri kapan ini kejongi, yang kerja negeri kejongi, yang kamar yang saudara sokon, yang kejeng, yang kejeng jenjang, yang lawa ubawan pangkadong yang ikut kerja negeri hukum kari, kong kiri orang bak kibaran kejeng semua kitli, bak kibaran kata kami sim, melabang kita ini kita jom kerja kerja. Nilai sim ni kerana, Auslam arajan ampo untuk nilai sim nilai mirjim buat kami juga parti ni soto syaitan. Bagai sensar kadar kombangi jingkren lalu kipor election. Ada mentang yang berkemau di pihak bayi. Bahangi ka sensar kadar kadang kam ka kentang kadang kam ka boleh mampu baik po berhenti banyak tahu lapun ko hangi kita jintau ko kodor ke tumu ya ka pet kami ya ke baru entang ke paraman sen kita jintau ko kodor ke boleh ndai wani ti wei paru ke jing pelong ke boleh kata kadang soto jongi ko voice of the people party Bagai kini ke kubur, ni dah terang bang ni dah anu. Bagai ni ke kubur, kan ni ke kubur tanda kebentar, kejalan berkalian. Ni kalau ke kubur, kalau ke putih ni baru kawai, kali bang semutu. Nama ada job, kamar yang saudong saudong, ada job, kali kelau bertop. Lagi bagai putih, kalau bermain di jingkren berbang. Yang lawan kena yang lalu, yang panjang suai yang lebih. Kumta voice of the people party. So on, boleh usai ini ada por pakaian atau biangkam. Bantuan berai yang kubur, bantuan kenal yang dikentang jong kesensar kadar. Badawangi semua yang kata, hantar bangi kadon pekat jingkren kalwan. Nagamanta kalashay kalasisi. Ipat babayin
Oh, kami kuntur syakmat. Nado senam arja arpulai banyak kon ya kemer election. Nyai mo yu play banyak kapal di konsulsi bagi yen. Nyai yo ke banjok agi saupali. Ke baru kilong ke bahas sudah ke mau play boleh. But ada di pada once again MP election. But kung ke parti ni siapa kawan awal bangga abla pemahom dan pun kiba don kecik abdatin kumno tansau ke MLA nak live vote revoli panut penyekun di election re kong kinong ilam juga parti da kemensim ramba kemensim kebesulur rengkat bakal shanya auto play ubangi Bok yang di sana program jingkren, amtang yang parti yang gari kejangan real, ni ambil syarmat untuk, ni let syarpat pan yang jingkersan, batin yang dikerjok hikersan nak mau, bagi yang kapan kerpa, yang jingkersan kejong pergi paipat, bat sisa, nyemla nama kata kalian dah ay khublei pergi paipat bayi, kebelai yang jingkersan ini. Panai ke jingkren the voice of the people party. Agar MP election kabarang sudah. Nado kedoro kejonga. Nuan agar ke board of khublei shibo jepi. Kinong kersan the voice of the people party. Kebla kersan yang ini mereka musim. Sisa karupa kaksiar yang semula ikaban jepi. Mereka kebangi kular kalong. Ya kapan syakri hok ya pi kipai pa. Panle hok bak bantre hok. Par peminum syakala ya pi kipai pa ya kami bagi baca pendiri. Pat kum ta pai pa baye ni ye me ye ngade kapor sesien bon khublei shibon. Namar khlama pi nginum la banle e. Khlama pi nginum poi syakata kathong. Pananu ye pi ha kapor tu Pengaduan hantai pok parlimen, ada snow sorong, bangai don, oh ngalong marway, hantu bray, ngam sulong marway, natep botol bray bangai sakri bangai shanya, udang asenda, padangkat api kipat ba kipakersan, kai menseling asyikadaya, papan yang hantu, apeng Moki babun, bankren, yakin nomrem juga parti, bangka bagus sarong kalong, bagi adin kejingkren, dan shibun ba, kebuan yang kawan ai khublei, kebab ai, kebab hak, ke message, andai tang shalang bray, syakinung yalam juga parti, ba ngamong tangi kita kiban nampo juga digarigo. Bayan ke jongi, lewat sebar jong kaniga jela ke jongi. Namal haki ke pemula panlong banyak pun election kelam pisah. Agi pun hingga parti kesoto, jangan baru ke parti ngalapan hom. Kemla bangundur banyak pun election kelam pisah. Badai nomor kata kalau ngalapu, kau kejangan real terlain. Saya sen pak mayo kalah, yang kapan berak banyak haki. Siapa yang kejadian real, kapan ngawan siapa kejadian real, kapan